Ngi pinas bai phi baro shakani ka channel ka jongi but hakani ka video in page ikini ki post ki barang sulat thamai. Subscribe ikini ka channel but turn on your notification bell ro khana mo pinum do iki videos ki binga upload. Philaban follow ro ingi hapo ka Instagram gani gadi ka Instagram account ka jongi. Ka Supreme Court of India ka palai ikani ka post mentau banai arajar pesan. Ka keteng jongi ka post ka junior court assistant. Ka last date dan ka tarik ka bakado ba philaban submit iki applications ka pratrek banai March arajar pesan. Kani ka post ka like arspa sapoi tali ka age limit lene ka kerta ka beredo ka dekat prasnam ka bahedo ka de like postnam bakandan ka upper age relaxation ka kumkaan juga government ka salary lene ka tulap ka de pay level 6 jang ka pay matrix ba ka initial basic pay ka de like pesan hajar sa spa akshi banai ba penyoru ya ka housing rent allowance ba ka approximate gross salary kan de hanyo po hajar sa pho akshi banai ke educational qualification kalau company peladiban pendap ya ka bachelor's degree lene ka graduation na ka recognized university pidon kamru ya ka typing speed kumba life santali ki kentien hak shiminen batru pide bandan ya ka knowledge haka computer operation ki candidates ki belong eligible bagi buku aban apply ya ka ni ka post pihaban apply online link ba ka recruitment portal jang ka Supreme Court of India ya ka ni ka link la description jang ni ka video